Rona Khamdej MDC kanong po matagasngi khat pratarik Rizal kalalej ban Aiman Sim ya kawei katamasa Sunrai kabala penlong yeu penlong hat hanong po town shopping complex kabala tip kum kanong po Atom Shopping Carnivals kabala penlong daka komiti jong kateka shopping complex. Kate ke jingle jong kong Rona Khamdej MDC jong kanong po sya kate katamasa kalong ru kum shibenta ban Aiman Sim ya ki kun samla kathai nong po ke ba persyang ban yeng hala ki jong ki kijan lengba ka seng kam seng jam la jong na kaliang ka kong Rona Khamdej kal ai khuble ya ka komiti jong kanong po shopping complex kum ju ri ya ka office u deputy commissioner ka Ribhoi district ba de lengba ka jinge trilang lala ban penlong ya kanong po Atom Shopping Carnivals ka ba de ka wei na ki yeu tamasa ban kersyan ki nong shong dokan ban yeu ki mar ki mata ki badi ha kate ka jaka kate kanong po town shopping complex kade ka jaka ka badon bun ki dukan kabalawan ra da ka sarkar kum kalat ban ai kam ai jam ya ki samla hagum kane ka juk kerdu kam kerdu jam henry baro shikata kate ka yeu ka kanja bat bun ki bam jupli dukan henry ban penslure ki nong di dukan man pli man la ka sngi la penlong ya kade ka yeu Sunrai kabalong shibenta ban kersyan ya ki nong shong dukan ki ban la ban penia yeu ya ki mar ki mata ha kate ka yeu Carnival kabahan tak semua jom Muslim bagi layu berpenuh. Kemudian bajon berketim kejompi yang kabah bila kau sungai yang saswat hari ini kejadian kebamantan. Mereka cuma kejongan hari kejadian kemudian penganom waktu saya kongsan berli kita ada berli. Mereka syuk kita ni kampung kalan bakon banwer yang hilang baru ki non shong jom menempuh konstitusi jom dari polis berokawai nanta kinong shong jom kajalan kalian berokawai na khot keman ya pi iwei pai wei kibadalan ni kinong di bagi mesin tentang harimenya nompo Atom Shopping Carnival kinde kibana ba andre kide kikun kiki kihermen kipama kibahayin kibanasen Nyebu yang kapur arbaji. Ngapor ngapur yang pi hakapor arbaji semua kita ini kita set jom kinong shibenta bakani lambang kipata yen perempuan yen Aiman Sim yang lokal sehingga dijoki. Tayawan yen haka arpau tere hakapor arbaji. Bakswa jom kata pila banban kenang bakilio pampe sukijai yang kilo kitian kita piwak kita pian nur. Dengan yang kejena kami kapur pagi lat pakai kubur sang isian
presented by Deputy Commissioner, our respected Deputy Commissioner, and his entire team for his initiative to give this platform for our local entrepreneurs. So thank you so much, sir. Ikong malang ibadegi officer iba mi nakane katong tahan ke jumi iba tresiton ma ya ringan ban kinong penya jang kami kemuda lalu di president secretary kita ya dalam hakne mo ikong buli ban ikong mission ban katim ke jom pi bro away na I play